Ahojte ľudia, ideme ochutnať relax, ličí a idem ho otvoriť. Dobre, no aj ty. Zenka je tu, už som ho otvoril. Je červenej farby. Je? Zenka som hovoril, že potichu. A idem ho ochutnať. Je to také, že neviem, ale potom pozajtra možno ochutnám tiež relax, len kaktus. Ale počkaj. Neviem. Voní to dobré. To sme kúpili z Lidla a sítená limonáda je tu napísané. Toto je máme, toto iná toto. Áno, Zvenka, a dajte mi odber a like. Tu mám ešte tak, svetielko. Do kamery, počkaj, dám to do kamery. Kde je kamera? Tu je. Tak, dajte mi odber a like a zase ochutnám relax, len kaktusový. A neviem, ja som dal 8 bodov, no 8 bodov, no tak, nejak 8 bodov, tak. Dávajte mi odber a potom ochutnám takéto, tak asi čú.